Amasaperin hatsung pen pathin thangwa na piude keima pakai khacha evangelist thangtin lal tuna keman chan kahni nomna Bible chang chu hile first Peter bunga changgit limge chan umun kyong phawin aji chu nakido pi diabol chu kepi pa akai kituma banga koi kabal lum theidem tia holle a wale a hi pathin na twing sin now avenom pathebo pikitaw hen chule Bible chang anina in simkin kati 2 Corinthians bungni chang som lekhat hichu satanin ichunguwa machang na the agom kum atu kha lo ni ding a hi aji chu ehon ama duha lungthim I hai chu hi poi lopin na bathen chang ta hen first better bunga chang gina lunglim gi chan umun aji chu na ke do pu diabol chu ke pi ba kai ki tuma to banga koi kabal thum theidem tia wa le a hi tin sei ne chuting le 2 Corinthians bungni chang sun la kanai vek kin haila hichu setanin ichunguwa machanga thei agom kum atu kha lo ni ding a hi aji chu ehon ama duha lungthim I hai chu hi poi ati Hiche Bible chang te ni even a hile Satan thil bol chung chang thu ki mon he Satan hi do hatu ta hi kp ba kai ati pon he kp ba kai panga koi kabal lum theidem tia wa le hi amomunga Satan hin Christian te nunga am khat golam khat cho ang Pengthah ai le ama zawal lum te te ti ama gon hin chule aman gospel hi atil abula kona ahin dozing hitai ti zung hi tuni ai avela igel do ki du ka de sa ni thildanga saw se televen tun la ka se nom Pengthah su ipiam tile setanin ni iti etek abolang ti hi ka se nom ni Bible changa jong isim do tawen na lagaw hin ko su no pha te ding kiti hi Satan thil go na hi Satanin asun azana chol nga ana neilawa ago jingjing hi Pastor Elvis ne lalin asa banga Lucifer le aloi ho jong ki chol ngai lo ati Satan hi ki chol ngai lo he ama hi mithasi hi pon he Satan hi ai ta active jing koi kabal thum theidam koi kasu se theidam lagawa ha khat ating le mi pha khat cho itile kasu thu theidam tia ama hin pha sia hol jing he ti hi I Bible bin sap bin hi aji amma lung thim do ha ehwan I hai jo hi pu ati akhat chan na Satan mi etek Aboldan akhat chan he sol cha te le khabu in simala akimu chin che jeng he akhat na Satan lagaw thing hong kumtan tingle seji ho ama ta sun ho zo se he lagaw lama hong khang to win hal na hong chang ta win hobung chong khang to tan ti chu hobung chong ping to in ong khang to tan hele Satan hi asum se the jing ne hi je chna man itile hi je ka sumang theidam tin to gun anane jin he hi cha khat na chu persecution physical persecution ta su gen thena hi anamang chani khat chan nan betan Pentecost ang thumin hidichin sol cha te hon dat mothil kidang han bol thei ta ban hi Peter le John jong hoina achi chun apina pana lamjot khalo pa ain dam sa lam tan hi le hiche Sanhedrin ho Pharisees Sadducees sol asum selwin amani cho ananil ta ban hi hiche chun aban banin su gen the ne hong umin Stephen chan jong ki su ang ki that ta ne hiche chun gospel atang di ipon Christian jong abe di ipon ama chal jing tho thobin hi hiche chun Satan alo lung jo ta pon hi hiche ani chan nan ipn man ki nam itile pola kona su gen the na ho a hobung chu atha thei ro ji chun ta san ho Christian la mi han mang chakitan he koham nu pa ni ai mang chan he Ananya la Safira cho Ananya le Safira chun lomun khat azu hlonin ake khat bu thim chan ki koi he hlonin ake khat cho sol cha hokoma ong hlut thon tan he Peterin
Hiche na lo mun chu hiza se sem tia asele ananya an jong hengi tin azu zo asein anu pathunin akizo ko thlon tan hi Ananias nang man ki ho nei zo thlem hi pun lagau thing zo na lu na zo thlem hi lo mun chu nai na zo masangau nanga nang thu ahin na zo zo nunga jong aman chu nang thu hi ipidinga nanung thim chu se na lu a lagau thing na tai tom ham tin sei ta ne apet pen athin ajinu thi ta ne Hiche chun hobung chu chun ki cha na sa ta ang thung ta ne Hiche chun setanin hong Pengthah til hobung chu asun no pha jodi pun ahu do ki ta ni pathin athum chan nan Hiche amma setanin hobung ahilo violet gospel su tang dinga to gon ahin nei ani chan jong a feel tan athum chan nai pi ain gonam itile sap of distraction su mona bowling dol ball low bowling dol ball sa kiti ain gong kitan hi sol cha te bungup chu sima hele ken tem khat sim do in cutting chu hichilai chun seji ho amizat apun be che pha nun ni se thil ki ho ma ami thai teo adon lu ze un hebrai ho chunga glik gam judo ho apun ta ve kitini hobung chu khang to che tan hele setan jong sumsil che zingin ipi aman cha am tile hi che mei thai ho la grik pau tho mei thai ho chun complain han bol ta ban he ki ho thil ki hop ting lew ki ho hi ka chan ning dol nei chan sa pu bitin an sei ta ban hi le sol cha hon jong taw na man pathin thu sin chu an da hlawin hi che ni le cha ki hop na chun pan an la ta ban hi le hi di chun gospel preaching ho taw na man ho chu ong khe su vin hi le hi cha chun ho bung hi la something hi tai ti hi head phat vin hi din an sei vin hi ki ho wang chun som la ni ho chun sei ju mi pi chu ko bun ki hon pathin thu pai la an ne thu lam jing ngai to chu akijan poi hi je chun so bite hichikina hi kapan sa theidingu nalawa konin sei phat chang lagau thengle chi ne dim set mi sagi vevin lang thleng de un ke ho wang taw na le thu la cha chu kapan de jingjeng ting o hi ative amen hallelujah taw na le thu la cha kapan jingjeng de a hi ne la cha ho mai mai ka kisu boilo du hitin sol cha ten na sa ta in pan an la ta bani hi cha pa chun ipi imom tile sol cha anga adin son hil ama ho ataw zubun achungu khut ngam ta ve hidi chun hobung cha khang to che kitane ki cha setanin hi che ta san hol la mei thai ho ain man cha complain an bol chun sol cha te jing jong taw na le pathian thu sima sapphung pa chu ain da labin hi che ne le cha ki hop na chun anglu ta ban hi che hi sol cha te chun thu aseiwa study bolwa taw na manwa hobung chawa khang diwe hi ain la hi che mei thai ho adinga thil ho ma hung pan pha chun hi cho an bol thei te po bani tu lai za jong hi mi khwa hi setanin thil atupi ta abol sa pen a thlep nom pen chi pam tile I bol ding dol I sei ding dol I nyek ding dol nelowa I bol loading dol bola I nyek loading dol ne a I sei loading dol sei sa kiti hi setanin eho ai man chaw ilung tim wa na to ai ti ka sei na mani pasor khat ka hi na pasor khat na hi na ka sei ding dol sei talawa politics ngen sei zinga business tungen ka sei zinga le hi chung chu setan ai control ta ti hi ka ki he to ding dol he ai le a chai na zung hi tan tin khum khana a ka sei ning pen ta si pham ti le tun la I to pi u cho I pham ti le setanin mi him hi ai lo wa le thagau lam gospel hi itika su tang theidem ti to gon thum chu ine I sei ta lam ama sa pe na jun persecution hin ta sat a su gen thin hin ani chan na chu chon chat vaina zo thu phat thlem ananes te nu pa mang cha phat thlem na tu a hobung chu su nu ding su ni ding su nyen ding ti ma to gon hin alo theng to zo di pon he athum chan na chi pam ti le distraction boloding dol bolsa ti hi ama setan melma pa to gon thum so hin
tu ngai cha jong black day jong hi mang chai ta ben 1993 kuma Christian Hiche na gal ku ki ong ki tha to chun thildang hi ji poi gamna go je he iti bin hi ain la ke wang gamna go je kati pon he Christian Hiche amani hi ki tha to sa leng hi chip nei gamna go je in ki tha to sa leng avela nan Christian ho hin ama ho hi ain ho diu pathen thu se jong le asan thelo du hetai ti a he na hi le setrin chan choi ta alan Christian Hiche zat ni he nam ni he ki sa sa ta ni le he cha chun tu a ke evangelist kahin merhila pathen tu ka sei ting le na ho ku ki naga Christian hevin na ki that to win na ki man to win ipdinga choi ke ko mana se ham tina sei ta ban he naga ho jung abons ke phamo he poi pathina lagaw mi ta vision nei taudam thei tam ta man he evangelist tam ta jung pathin thu sei ting lai hitima sun no Christian te ki sa na ba ki that to ba kyo ka ma pathin tu ne se ham ti hi don bu na muji ta ban he hi chojo se hi velgel sun jo in sim do first Peter bunga changgit 2 Corinthians bungi chang son nakhat sitanin kuich kabal hu flum theidam tia a hol le jeng hi ti hebin hi ji a cho sitan tilgon sitan chalak dan ama plan dan hi heso ke itin ni sein pha sen ki ging jingu ti hi iki sei pi nom ben hi tunla point thum jeng cha jong e sei na ma gilta ngai ho zo sen phat thena imu ke ri ti kata sanin lagaw hin khwa ima chaljing thin dibin pathirin eimal som pi ta hen amen.